Iko just sema ya mjumbe. I want to confirm here. I want to get with a lot of confidence na uamate between me and Monereti will be. And the main reason sometimes yaba na inchi mbariko nyargo the differentiate between emerimo mjumba wenta ogora no mwamsi. Unaona very good example yesterday na renge bukiabu Esamatanga. Ekere the speaker ateneta Esamatanga agukwa na the issue about estima. In fact wono naro jenga abangi unando bako nyuma ni go estima without knowing estima teria said okay tiana. Yes. So ekere abantu ba retre ujumbe kabiri yesore nika niringa naye kwanye ena naso mujumbe because yere under national government mujumbe uyo tari tayari. And ekere ko muboli amaswali kabira yo ago feeling ane chise yubata monere. Around 3 days ago narenga sakuru nganya matuta ebangora korogoro amapi nagende ko bege stimoro lakini some homestays na wonya oranga estimate igetyor. Now that bagende ko bega polls che polls choko bege estima aba na inji bande bago ije kwanya ba complain ile sendinga mugambinje tinabegere tu estima. Ne reason ya kogera uja complain ni sore na yoranga at the moment. Ono tari ko manyanga estimate ngore ko beka. Iga mange se bindo birito ko bunanere is because ngata tage mo inyuri ngagendo getengeka niri gokorwa. Yes. Two, injune representative we ward ningeire mandate yo kumu question because ninje ngokwana on biya yo mugusero. Na bere ngo muboli about employment ama bagayigas. Na wono ntwata mabagaya abarimu balikwa. Oboskari bwa Kenya Prison simbo alikwa, oboskari bwa KDF mbo alikwa, Kenya Police mbo alikwa. Amapi na abantu bandi unabona babo soro babo chaveti bari very proud go beka se mtandao unaba abamuraba bako graduate after the training. I expected ngo mujumbe na inturende ka abantu bago sherekea ngo bali kira abantu na into at least tore no yo mubo biro batugurugusero na baro bali kiru weterase oburayibu mujumbe kwamanya guru kwanyoranga opportunity to kwende ko kwanyega no mugusero se no muntu kitutu cyaje south teyo bono yagera tware is a question ngama bagaya iga ka bandi bakulika abantu umujumbo iteragero genda yayenga yakwira. So among the questions ngo mubole na ichiko garagero kende to go divanera igo itayo tanga ne bitinanga bwate useno mujumbe ngoli gino na arauna bono na agenda matieko ekira renge kolonchi amaje ngaro kore is question ngana muramire ngere no mwana kwe single mother. As a person, I'm in public rero, I'm in media, I want to confirm na nyago tena anywhere muramenga no mwana we single mother. Abana beji single mother bara around here ni wengi sana kwa sababu rero no ene nyume ya birengo. Secondly, na igokora meganga ngana atigire kiruga bagusero bangete na ngere kumurwanira kiruke. Njero nanda I want to say tinda ikirasi nkuri kiruke bujumbe. Ikirenda deciding no bujumbe bwa kitutu chaje nkubuli sinitambia wananchi. Iko na hata como the one awache wasiwasi nyingi akorera abagetutu gazi because abagetutu ba maite merimo. Nembere meyo injenare ko jakobanga ninjo mujumbe rero lituli yarere gentege tanga nare ko make sure na akore no koleta ba MC bana batana amo to make sure na tuakore merimo turamo. Como MC agari kupanga kusini paragete na hende nabo como consult mwana ki umwako yo parage kwa bangire elinde nto baise kutumana gatiga mubwatera in terms of service delivery at the end of the day mura kole gasingi sana nonyene ara baise kwenju yo uraiwa.